Whalawhalahi atu hane he tau tolo tau wala tala tutupu ke lata e moe a whiawhi nei. Whakamua koe whahi tau pue komole ne tolo atu e tō tangata he maanga ko awasele, tau takitaki he whakatuwhono mō lau tolu ko uina ke kauwhalataha atu ai ke he matakawina ko liolau ke lata e moe whakamunuina anga moe hawhangi he whale tali whananga fōu ko liolau guest house. Whamatalai e tau iki pule ko e lilifu ko pili tālangi ko ia foki ko e ke pule he maanga ko awasele. Si pihia foki e iki pule ko e lilifu ko pokotoa si pili hangawia ke he tāmataanga he whale tali whanonga nei ko liolau. Ua ke amtulu ko mai, wāni ke kisi e tuwhanga he ngarui ni, ako mina talia aura. Whakatuwhana ke he maawia. Ke damai e tupini damai European Union ke langamatai a Liolau. Kai ai tuwha ki tau ngāngata ki taha, ke rata me lau project ki tau ngāngata ki taha. Ai e hawanga he whikau ke māngani a ke kau wharata alo tūru wa hai e ke whakatuwhana ke langamatai. Ao nei he hoko mai a tōturu, ke whikau nei. Lai e whakaui ki mua e atua, whakaui e ke te otakatausi. Whakaui e ke he maanga, whakaui e ke tau puli whanua. E whaki e maanga lau kere nei, ke lata ia mai tau seanga nei, mai he whakatokaanga, whakamua. Ke whakaako e atu hau, ne tūpake mai I tamakotanga awasere mō vai ea. Whakamunuina ai he Pelisiteni he Kalesia Niwego Reverend Nuka tau e vihi e tau seanga nei, mo e whakawhelewei ai he takitaki he matakau takitaki maanga ko Spiro he tutu e toloanga mo e ole aia ke whai mangaho ku ke whakalilifu ai ke he tau mamatua he maanga kua mamole atu. Hongo whurua nei he tautau ne kua ngahuai. Ka mātai he uawhi hongo whuru. Whakamuni nai he akwako ko Petesa uawhi hongo whuru walu. Ka mātai ngahua he uawhi hongo whuru mahiwa. Mauai e ngahua nei uawhi ua whuru. Lai he whakaue hā koe tau ngahua ko ngahua ki ai. Nā kai amana ki au ke lahi hākua tau kup, hākua lahi whoki ne kua whakamatala atu ai e ia, lilifu e ke pure. Ku mose ha mau tōru anga hua, kua hākua matakau, te whono takitaki maanga. Koe lahi e ngā hua ne ko ngā hua mai ai e lau tōru whakamua, takitaki ia ko Carlos Tukutama mo e hāna matakau. Takitaki ko Manila no sā mo e hāna matakau. Takitaki ko ata leo mo e hana matakau. Ku mose ha mo tōru koe tātu ni e kākau ke kaina. Si hanei, tahi tau he ngahua ai, mo e hāko whakaue ki a lau tōru ia ko me ke ia. Si pihia ni mo e maanga. O si taha poi, ka matai taha poi. Koe mana ia ne ore atu ai ki a lau tōru e tau whono takitaki maanga. He te wahui mua ke takitaki mo e whakahoro ai e ngahua nei ke tunga ni ne manaku ki ai a tautou benefit for the community. Ke munuina e maanga nei. Koe tau seanga whakamua whoki ai nei kua hawhangi ai he hukui he matakau mai he tau motu kau whalataha e Europa ki niwe koe lilifu ko Sujiro Sim ke hana whenonga mai ki he motu e whahitapu e Komole. Pehe hana whakamatalaanga koe whale tali whenonga nei ke lata mo e tau tangata mo e tau atuhau ano iha he maanga ko awasele. Pehe ia nā kai koe whale tali whenonga he whakatuwhono ka koe whale mai maanga ko awasele ke langomatai ke tau puhala si hake koloa mai maanga. Koe whale tari whenonga nei, lia mai poko, mo e whakamoli ai tau tupe koe tāta atu ki he tahe miliona tupe New Zealandi. Tā langa ai he matakau ngahua ha Shop Exports, mo e kau whakalataha atu whoki ke he whangianga e tau maukoloa ha Shop Exports ko Ernest Nemaia mo Young Tony Kaloni.
Ko i loa ai ke whahi taupuka mole e hingoa he hukui fōu he takitaki maanga, he maanga ko Tamakotonga, ko ia ko tā whakatō Moana Loka Paola. Muitua ke he tau whakailoanga mai ia he takitaki he tau Vilianga Niwe ko Darren Tohavaka ne maua ai ke he ahotulote whahi taupuka mole. Kua whakamoli ai tō nā kai whakahoko e Vilianga ne kua manaki ke whakahoko he aho hongfulu mawhā he mahina nei. Ha kua taha ni e hingoa kua whakatū ai ke he nofoa. Koe mena ia kua eke ai a tā whakatō Moana Loka Paola mō hukui ke he whono takitaki maanga ha Tamakotonga. Tō liliwa e tau takitaki maanga ke vili foki ke he tau uawhi me uafuru mataha. Kua manaki ai ke kamata e ngahua ke whakafou e funga malevra lele ke he latonga he tau nei, mo e ono atu, mo e whakatai koe taha e tau ke ngahua ki ai ato maupaopo e whakafouanga he malevra lele. Koe tau whakaholoanga ngahua nei, kua kau whakalataha ki ai e potaanga he tau whahinga hua tā langa mo leveki koloa he whakatuwhono. Si pia fuki e ofisa mai tau ngahua i whāfo he whakatuwhono New Zealand koe MFAT ke whakafou ai e malevra lele he motu. Pehe mai e tau kumikumianga ko kisia ki ai kua lata tuai ke e whakafou ke mai ke whakaonga ke tau longa i mua. Kua whakatoka ai ke kamata e tau ngahua nei ke he funga male sipihia mo e tau matapotu ke he male mo e whakafou foki e tau pā pui viko ke he male whakalele. Kua mga aho nei kua liliu mai ai taha matakau ke whakatūtala mo e tau tangata he motu mo atu ke lautolu kua nanofu tāta atu ke he male whakalele. He muitua ai ke tau whakatokaanga ke tau mata whakatuwhono tohi mai tau takataka i motu he motu ko niwe tau ua whi hongfulu mawhitu. Koe matakau ne whakahingoa ai ko GHD, ne whakamatapatu e tau ngahua nei, kua mana ke lautulu ke whakahongo e taha whanoanga mai tau tangata ki hea whiawhi ngofua nei. Mana kua lautulu ke longona i tau manatu mua atu ke he tau manatu tupe he whalo tau tangata hangau ia ke tau ngahua kua manaki ki kamata ki ai. Lahi mahaki e le kua ke he tau pupu whafo vau he motu tau tolu. Pihia he talahau mai he tau pulotu mai he motu ko New Zealand ne ngahua ai mo e whahi takataka i motu ke he mga aho nei. Koe taha whakaholoanga he atu Pasifika ne whakahingoa ai whakaperitania ko e Pacific Regional Invasive Species Management Support Services ne whakatupi ai he matakau Global Environment Funding Facility ke langamatai tau motu Pasifika ke lali ke tāmasi mo utake he tau pupu fo vau pehe nei. Taha e whakakoanga ne whakahoko ai ke he motu he whahitapuka moale. Pehe ai takitai ke mtakau ni hako mai ke motu ko Lindley Hayes. Koe tau pupu fo vau nei, koe tau pupu ta mai ke he tau, mai he tau motu kehe. Koe au fia ai tau vau he motu mo e totolo ma fisi. Koe whalo tau pupu tunga e lantana mo e air potato ne talahau e ia o ka lahi ke tā māsia ke tau wai pamu pupu, pehea ia koe tahani e puhala ke utakehe tau pupu fo vau nei, koe whakaonga ni e tau natural enemies he tau pupu nei. Kua utakehe mai tuai aniwe mai he taha whakamailonga ne whakahingoa ai koe EU Blacklist. Koe tau motu nei ne nākai muitua ke he tau whakaholoanga, he tau whakatuwhono tuku hau, he matakau he tau motu kau whalataha he atu Europa. Pahe mai e tau whakailoanga mai he matakau European Union, ko niwe e taha motu ne kua maeke ke whakamoli tau maweheanga, ke huhui e tau mata whakatuwhono tuku hau, ke muitua ke tau puhalanga hua, ke o tatai ai mo e tau whakatokaanga he tau whakatuwhono tuku hau, he tau atu motu Europa. Kua maeke ai niwe ke tau se e tau huhuianga nei ke tau mga aho whawhasi, ke ne whakakaupā mai ai he matahiku he tau kua moli. Tatai aniwe mo e tau motu ko Nauru, Marshall Islands, mo e atu Kuki Ailani. Ko e tau whakamailonga EU Blacklist, ne ka mata whakamua he aho lima, he mahina te semo he tau uawhi hongfulu mawhitu, ke lali ke tau ofi e tau mahani whakahanoa ke he tau whakaonganga he tau tuku hau. Ke whakausea ke tau tōla tau walatala ke lata e mo ia whiawhi nei, kua liu ni e whahinga hua he tau peleo afi he whakatuwhono, ki lalo hefo he pataanga he tau whahinga hua tālanga mo i leweki koloa, ke whakamanatu atu ki he tau tangata he motu, ko e pāanga ia ni e uafo Sir Roberts i loto alofi, ha koe tau ngahua ko whakawhita ki ai ke tau mga aho nei. Pehe e tau whakailoanga mai ia he ofisa he tau peleo afi, ko e hane whainga hua ki ai ke liu whakamalolo e tau funga simeni ke he uafo. Ko e tau mena ia ko nākai maeke e tau peleo afi ke o atu ai ki loto he uafo ato liu ni ke whakailoa atu ka maeke po ke whakata ke tau tangata osi.
Ko mga hone koe lali ke mau e wāfo ke lata ia mo tau whakatonga mua atu ke he whakatonga kua manaki ke honko mai ai he mahina nei hamasi. Pehe mai e ofisa he tau pili wafi, koe a manaki a lau tolu ke kau whakalataha e tau tangata he motu mo i muitua ke he tau hata ki anga nei. Si pia do tolo da walatala tutupu ke lata e mea whiawhi nei, monuine pō nono whā.